Pua kabeh ubat awakah malai kan? Abu Chi, Abu Laud, Imran Pathe, Thai ka bengah hura ka ang ing awakah. Pua kata menak tu roro tu pua kurang awakah. Gara-gara kah tu menak malai aceh-aceh lain tu. Nyo berkata pua baik kata menak le gara-gara kata menak kah hura nyo berkata pua habis hancur re generasi madum. Gara-gara kah anak-anak lon kabeh je tu menak. Cucu lon meno aku fikir pua ikun tu. Pak mak ok ma. Ku tanya pai ka dengar ka. Pegah ada bak TV, pegun bak Facebook ikun. Memang kan gara-gara awak dra kanya. Pula kenyang pelai dah didik urang Aceh. Nyo Aceh ke depan lebih hancur menyanyam perkara ka pegah. Hamade kayu beut, ka beut kam lagak-lagak tu awak ka. Nyan baru watai di timak dia ni yang nada Aceh tino orangnya. Dia ke pengalaman, dia ke ilmu. Baik orangnya ya temenak tinan tu roro tu pun. Thai ka bengah hura, hana metu meje kupi temenak saja. Apa kabeh ubat awak ka malai kan?